teža medalja nego ona od 2011 godine? Oba dvije su teške, oba dvije su... Za oba dvije treba dati puno, jer trebalo bi dati puno, tako da... Ali ovo je drugčija, jer je drugi sistem, tako da... Šta da kažem... Ovo je neočekivano. Stvarno, da, mislim, od početka, kad smo počeli sezonu, nismo znali gdje smo. Imamo puno mladih igrača, nekako smo se uspjeli sastaviti odmah. Dobro smo igrali u prvenstvu, dobro smo igrali u Ligi šampiona. Na kraju izgubili ovaj šampionat u kući protiv San Rafaela utorak i danas pobjedili ovo Ligu šampiona. Stvarno ne znam šta da kažem, nego da hvala ovoj publiki koja je došla da napravi ovakav spektakl. Hvala bi kazao EHF-u koji je stvarno nekako uspio napraviti jedan turnir koji stvarno je dobar, koji povuče sve ljudi zajedno i hvala momcima koji su stvarno dali sve od sebe kad je bilo najteže. Nikako, nova utakmica nije teška, nije laka. Igraju drugačiji rukomet, tako da je vrlo teško da kažemo šta i kako. Vardar je vrlo jaka ekipa, koji su vrlo jaki. Puno smo izgubili energije kad su igrali 1-1 sa Piotmenima. Tako da je drugčija igra bila juče. Tako danas smo puno više trčali gore dole. Isto ima teški Piotmene, ali nekako smo uspjeli sastaviti obranu i pobjedili. Imao si jedan kao Feniks, da se mnogo teških godina vratio si se rukometu i generalno opet si na krovu Evrope. Pretpostavljam da pre 3-4 godine ti nije bilo u glavi da će Montpellier igrati za titulu ovakve Evrope. Mislim, mi prije ove godine nismo znali kako smo prije kazali, tako da bili su teški trenuci, vratili smo se, dobro smo radili, već prošle godine smo izgubili u četvrtfinalu protiv Vardara koji bi mogli pobjediti. Ove godine nekako nam se poklopilo sve, odigrali smo stvarno dobre utakmice protiv Barcelone i protiv Flensburga, došli ovdje, pobjedili Vardar, 3 šampiona koji kući pobjeđivaju stalno. Mislim, Flensburg će ove godine pobjediti šampionat isto, tako da mislim da smo stvarno zaslužili ovu medalju ovdje, tako da sad trebamo naprijed, znamo da imamo još puno da radimo, imamo mlade igrače, ne smijemo da se ustavimo, sljedeće godine ima nova Liga šampiona, tako da zašto ne 2 puta.